Marksa pobuđuju najveće neprijateljstvo i mržnju celokupne buržoaske nauke, i zvanične i liberalne, koje tretira marksizam kao vrstu pogubne sekte. I nikakav drugačiji stav i ne treba očekivati, jer ne može biti nepristrasne društvene nauke u društvu baziranom na klasnoj borbi. Na jedan ili drugi način, sva zvanična i liberalna nauka brani nadničko ropstvo, dok je marksizam objavio nemilosrdan rat nadničkom ropstvu. Očekivati da nauka bude nepristrasna u takvom društvu je glupavo i naivno, koliko i očekivati nepristrasnost od radnika po pitanju povećanja radničkih nadnica na račun smanjenja profita na kapital. Ali to nije sve. Istorija filozofije i istorija društvenih nauka sa savršenom jasnoćom da nema ničeg nalik sektaštvu u marksizmu u smislu ograničene, okamenjene doktrine. Doktrine koja je skrenula sa puta razvoja svetske civilizacije. Naprotiv, Marksov genij se sastoji upravo u činjenici da je on dao odgovore na pitanje koje su već okupirala najistaknutije umove čovečanstva. Njegova učenja su proizašla kao direktan i neposredan nastavak učenja najvećih predstavnika filozofije, političke ekonomije i socijalizma. Marksistička doktrina je svemoćna jer je istinita. Ona je celovita i harmonična i daje ljudima integralnu koncepciju sveta, koja je nespojiva sa bilo kojim oblikom sujeverja, reakcije ili odbrane buržoaskog ugnjetavanja. Ona je legitimni naslednik najboljeg što je čovečanstvo dalo u 19. veku, u obliku nemačke filozofije, engleske političke ekonomije i francuskog socijalizma. Sa ova tri izvora marksizma, koji su u isto vreme i njegovi sastavni delovi, ukratko ćemo se pozabaviti. Filozofija marksizma je materijalizam. Tokom savremene istorije Evrope, posebno krajem 18. veka u Francuskoj, koja je bila poprište odlučujuće bitke protiv svake vrste srednjevekovnog đubreta, protiv feudalnih institucija, ideja, materijalizam se pokazao jedinom filozofijom koja je konzistentna, tačna u svim svojim učenjima prirodne nauke i neprijateljska prema sujeverju i sličnom. Neprijatelji demokratije su stoga pokušali na svaki način da obore, potkopaju i oklevetaju materijalizam i zagovarali različite forme idealizma, koji uvek, na ovaj ili onaj način, završi u odbrani ili podršci religije. Marks i Engels su oduvek najodlučnije branili filozofski materijalizam i stalno iznova objašnjavali duboku grešku u svakoj devijaciji od ove osnove. Njihovi pogledi su najjasnije i u potpunosti izloženi u radovima Engelsa, Ludwig Feuerbach, Anti-Dirin, koji kao i manifest komunističke partije, jeste priručnik svakog klasno svesnog radnika. Ali Marks se nije zaustavio na materijalizmu 18. veka, on je unapredio filozofiju. On ju je obogatio akvizicijom nemačke klasične filozofije, posebno Hegelovog sistema, koji ga je zauzvrat vratio materijalizmu Feuerbacha. Najvažnije dobijeno znanje je dijalektika, doktrina razvoja u svojim najpunijim i najdubljim oblicima. Slobodna jednostranost i doktrina relativnosti ljudskog znanja, koja nam daje odraz materije koja se večno razvija. Najnovija otkrića prirodnih nauka, radijum, elektroni, transmutacija elemenata osobito su potvrdili Marksov dijalektički materijalizam, uprkos učenjima buržoaskih filozofa sa njihovim novim vraćanjima starom i trulom idealizmu.